unapitia kwa vitu mingi. Ile Biblia ambao watu wanaiona tu, ile Biblia ni Mungu bado. Unaposoma ile Biblia na ufuate zile sheria na utii amri, moyo wako kuwa moyo mkunjufu, na Roho Mtakatifu huwa anakuingilia na anakuongoza. Kwa hivyo mimi Roho Mtakatifu ameishi kuniongoza kupitia kwa Biblia, na nikaona hapana, Mungu akanitunuku wimbo, akanipa njia ya kutengeneza wimbo kuhusu Biblia, na nikatengeneza. Kwa hivyo mwenzangu ambaye anasikiza, asikize hiyo Biblia, hiyo wimbo ambayo inatembea, na afuate hiyo miujiza, akijua huyo ni Roho Mtakatifu anaongea, sio mimi, ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Biblia ni kitu moja ni silaha ambao Mungu alitupatia. Tukisoma Biblia, Yesu alituachia, tukisoma Biblia tunafuata mienendo ya Mungu. Kwa hivyo Biblia ni kibao ambao nilikaa chini na ilinisaidia, na hadi wa leo Biblia ndio inafanya naendelea kuwa upande wa Mungu. Yes. Biblia bado iko unasoma. Kabisa. Na inakuelekeza bado. Na ni ile moja. Kabisa. Inakuwa ni tamu tena sana. Asante. Watu wasome Biblia. Manake hapo tu ndio unapata kuwa mtulivu. Kabisa. Inakuelekeza katika kila jambo. Yes.